أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude o bajjo seniɗo wowɗo mo ronkata duwano ɓurnaɗo tagi e fango muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fof haray en salmini on salminago l'islam salminagoji sakitiroyteɗi hakkude yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗu en fof meɗen hara ko en jiyaɓe yimɓe aljanna. haray hande kadi en fotti ka page meɗen facebook laawolkisal ɗo ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa fi alluwal men Suumayee wowgal ngal ñande be ñande. haray hande ko nogay Suumayee balɗe nogay feƴƴi e Suumayee hande yo Allah taw o jaɓani en ɗi. en weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala newnanɗo en o jonni en cellal e doole wawgol howrgol. en weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala on newnanɗo en wawgol naafugol. en weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala on newnanɗo en wawgol ittugol sadakaji e nder ndu lewruɗe balɗe ɗo yo Allah taw hara o jaɓaniya. haray aɗo mi natande yewtere menen ko yewten hande ko fi laylatul qadr kono haray ko ñande nogay Suumayee ko nde ñande fatuhu makka waɗi makka uddita. yo Allah udditan en kadi jonnita en kadi ka meɗen sifano makka hettirno hoore muɗum ya rabbal alamin. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala onon wonɓe darde ɗo e daroyeɓe feƴƴinoyeɓe nde yewtere ɗo kala feƴƴinirɗo nde ɗo li wajhillahi yo Allah okkumo o jemma ɗaɓɓaɗo ɗo ɗum ko jemma laylatul qadri. nene gotoɓe tedduɓe en weltaniki subhanahu wa ta'ala wurnuɗo en kadi o arsiken tawede ha hande sabu no wona sabu doole men na sabu ngariji meɗen na sabu dandeji meɗen ko giggol Allah subhanahu wa ta'ala woni ko waɗi o newnani en yen wawu horugol wawen nafugol wawen ittugol sadakaji e nder ndu lewru wawen rentagol wawen hulgol Allah wawen waɗugol yewtireji wawen darugol yewtireji ɗum ɗo fof koye dokkal makko. hiɗen yettamo yo waɗu e yettoɓe hara waɗari e yeddoɓe. Allah non inni la in shakartum la azidannakum so en yetti nema ko Allah nemini on kon tun o wondi hara yo ɓeydana en yalla on ɓeydan en. kala ko Allah okkorma sa weltanike mo e hoore muɗum a jarnimo o ɓeydante. si tawi ko wororde kadi si a muññike a yettimo o ittante o lontinanama o changeanama ko ɓuri e moƴƴude konko heɓuma ɗon. jemma laylatul qadri jemma kodduriye ko o jemma wiyete laylatul qadri jemma kodduriye ko o kadi wiyete laylatul sharafi jemma teddungal ko o wiyete kadi jemma a tagdir kodduriyeji ko fi o jemma Allah inni fiha yufra'u kullu amrin hakim kala fiya kuuji ko watta e nder hitande nden kon fop programme ji wurayɓe heɓeteɓe mayoɓe nawnaɓe arsiketeɓe fop koye nder o jemma ɗo woni ko waɗata ko jemma ɓurɗo teddude e jemmaji ɗin fop ɗi Allah subhanahu wa ta'ala on tagi. o jemma ɗo goto pet Allah ɓurdi ndimo e nder duuɓi 83 ɗi mara laylatul qadri. laylatul qadri jemma o ko duriye khayrun hino ɓuri e moƴƴude min alfi shaharin e di lebbi wulure ɗi jogaki laylatul qadri. o jemma ɗo non nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ufinino ɓe waɗi itikaf balɗe 10 arane ɗen ɓe waɗoyi kadi itikaf balɗe 10 hakkunde ɗen ɓe waɗoyi itikaf ɓe ufini kadi balɗe 10 sakkitore ɗen. on say Allah subhanahu wa ta'ala on inni ɓe yoɓe ɗaɓɓita o jemma ɗaɓɓaɗo ɗo o jemma kodduriye ɗo ka balɗe 10 sakkitore ɗe fop majje. ka hoynalngol kadi mofteɗen sallallahu alayhi wa sallam woyen ɗaɓɓituɗe kam balɗe fuujuɗe ɗen nanen ko ɓe innuno koɗe fop majje nogay e goo nogay ɗiɗi nogay tati nogay e nayi nogay e jowi nogay jeego nogay jeɗɗi nogay jetti nogay jeenayi ha 50 woyen ɗaɓɓituɗon jemma o. ɓe hoynani en kadi wonande menen amuɓe ɓen ɓe inni awa ɗaɓɓite o jemma ɗo jemma nogay e go'o jemma nogay e tati jemma nogay e jowi jemma nogay e jeɗɗi e jemma nogay e jeenayi ɗo kadi ɓurti hoyde. ɓe ɓurti en hoynande kadi ɓe inni noon himo heɓo e ɗiɗo fop kono tentininon jemma nogay e jeɗɗi ko ɗum siyoton nde ñande haray buy hino wakkili nde ñande ɓe wakkilonaki ɗum fop nde ñande haray fop no haɓɓiti no daditi
haray fi nden ñande par ce que no ɓuri e tijjade no jortede ko jemma nogay e jeeɗiɗi no weetude jeetati ko ɗon laylatul qadri on woni ko woni. Allahu subhanahu wa ta'ala on o holluno nelaɗo on o jemma laylatul qadri. ɓay ɓe holli nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jemma on nelaɗo ɓe ƴetti décision ferme ɓe ƴetti anni e wonde maɓɓe yeetoto mofte maɓɓe ɗen. E riwayaji goo ɓe ari ɓe tawi yimɓe ɗiɗo hino yeddodira ɓe ukkiti e ɗum ɗon fii wawgol sendidirgol ɓen ɗon haa ɓe yejjiti jemma on ka ɓe yeetano ɗon ko ñalande honde. Kono hikma buy hino e ɗum si tawi no hara nelaɗo yeetino en ko o jemma ɗo tun en wakkilotonako e Suumayee en fo tentinino balɗe 10 sakkitore ɗen ɗo. Jon noon ko waɗɗi en hande kadi ko en wakkilo e ɗe balɗe 10 sakkitore ɗo fop hara en fijaari e majje. Jon noon ene o jemma laylatul qadri ɗo ko ñande wotere arata e nder lewru num fuu ka hitande be hitande ko woni ɗon tun. Himo wawa sottugol, mo wawa arde ñande nogay e go'o, mo wawa arde ñande nogay e tati, mo wawa arde ñande nogay e jowi, mo wawa arde ñande nogay e jeɗɗi, mo wawa arde ñande nogay e jeenayi. Himo wawa eggude, himo wawa sottugol, o fiksaki nokku ngoto. Kono ko ɓuri jiccude e konguɗi karamokoɓe ɓen e ɓakuji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam laylatul qadri on ko ɓurata wonugol ko jemma nogay e jeeɗiɗi. Haray ɗaɓɓitenmo e lewru ndun fuu woodi fuɗɗinoɓe ila ñande goo Suumayee hiɓe ɗaɓɓitudemo haa ɗo ko yon ɓeydu wakkilade. Jon noon ko honde tuba ɗum fuɗɗoto ko hande woni jemma nogay e goo on. Hande ko ala hino weetude jango tenen ko hande fuɗɗotoɗen wurnitugol jemmaji ɗin fop wurnitiren ɗi dewal Allah subhanahu wa ta'ala. Haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi o jemma nogay ɗo o hewtoyi nogay e jeeɗɗi on kaɓe ɓuri innude yen ɗaɓɓitumo ɗon wata en waɗu nden ñande hara ko cérémoniji hara ko haajuji hirsugol na'i defa ñi'e woɓɓe jemma on fop haray ɓe sendude werdeji mawɓen ko ɗo weeriri lamɓe ɓen ko ɗo weeriri quartier on ko ɗo weeriri jemma on fop hara hay hunde e dewal ko ɓe waɗi nden ñande ala hara kamɓe woni organisateur on na jemma ñamugol ni na jemma teddule ni na jemma wernidirgol ni ko jemma dewal ni ɗiɗo neññande fop nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kamɓe ɓe ɗuyta eno nafagol enen noon ko neññande organisate galle be itta 20 000 50 000 na'i soode ɗum hirse ñallen defugol waalen ñamugol kono waweten heɓirgol ko ɗaɓɓa ko no innano neññande yen ɗuytu activité ji men ɗin fop ñalorma on fop ko ya fawto fii ya waw heɓugol doole wawa heɓ softude jemma fii ya wurnitu jemmaji ɗin. Kono ñallal ngal fop a woni e hirso nayi e beyi e dammi e baali jemma ɗon ko honno wawata waɗugol fiye goɗɗo wawa wurnitugol jemma ko be o fowto ñalorma o ɗuyta golle sattuɗe ɗe ñalorma. Musidɓe julɓe tedduɓe Suumayee yahi hande ko nogay en luttiraɗo ɓuri balɗe 10 ɗuyten programme ji aduna ɗin fiyen wawu tigi tigi on gollugol ko Allah subhanahu wa ta'ala on yiɗi yarli e nder ɗi jemmaji. Nden ñande ko ɓuri hulɓe naade wona ka meɗen ayiye sonnaɓe no ño'a soobiji nden ñande soobi ko Allah harmini soobi hino harmi ɗum yeddodiraka ɗum ko garuna ko on adino waɗugol ɗum ɗum ko mantorɗum non ayiya sonnaɓe no ƴetta microji hino jara no beyta inna wo ko beytugol na ɗum watte e nder jemma laylatul qadri. Jemma laylatul qadri ko juulugol, jemma laylatul qadri ko jangugol alquran, jemma laylatul qadri ko insinagol, jemma laylatul qadri ko jantagol inde Allah, jemma laylatul qadri ko ittugol sadaka wona beytugol. Yo sonnajo townu hito mum e tumbere juulirde hara worɓe foppo hino jooɗi hino jenti himo yaha ara hakkundeji maɓɓe e nder jemma ɓuraɗo ɗaɓɓede on ka Allah rinɗinta ɓuri guluje naata e noɓe yiite jahannama o rinɗina ɓen ɗon fop o watta ɓe yaha ɓe aljanna har an koye ɗum ɗo woni ko hirata nani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wurnitirnoɗe e balɗe 10 wonani sahabaɓe kadi wurnitirno wonani kadi moƴƴuɓe adiɓe ɓen fop hay goto waɗirano sifa ɗum ɗo. Nden ñande ko ya tampir dewal inna hande si Allah jaɓi nder ɗo yo weetu e nder ɗe balɗe 10 ɗo mi tippay alqur'ana on ɗum moƴƴi e nder ɗe balɗe 10 ɗo yo ɗe yaltu ko si Allah jaɓi mi ñamminay miskinɓe
e nder ɗe balɗe 10 ɗo yo ɗeɗo yaltu mi waɗay astaghfirullah hay so tawi ko guluje 10 mi juulay e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ƴetta sifa ɗi programme ji ɗo mi ittay sadakaji ɗin tentiniri e nder on jemma ɗon ɓay enen ko neññande tum fottete ka jami'uji haray noon golle ɗen fop ko honɗum ɓuri e moƴƴude ko waɗete e nder ɗi jemmaji ɗo gollal hongal ɓuri e moƴƴude ko waɗeten e nder ɗe balɗe 10 sakkitore ɗo kono ngal gollal ɗo ko honɗum ko naafugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki man qama laylata alqadri imanan wahtisaba ghafara allahu lahu ma taqaddama min zambi aw kama qala alayhi salam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki kala on dariɗo laylatul qadri on o dari o naafi Allah yafantomo kala bakkatuji ɗi o ardini ko ɗum ɗo hanɗe wadde na on dariɗo ñaami na on jarariɗo beyti na ɗin ɗo fop woni ko ɓe maaki ko kala on dariɗo naafi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe naafayno ha tundaje maɓɓe ɗen ɓuuti nene Aisha landiɓe kodi Allah yaafi kema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki afala akunu abdan shakura ene accatami wona jiyaɗo yettayɗo Allah subhanahu wa ta'ala enen non dey en mara garanti en yaafama ko on ɗum haɗi wakkilo ɗen daroɗen naafen juulen jemma juula geeƴe ɗen ha gayna waɗa tarawihi on fowtoɗa seeɗa immoɗa juula juutina ruku juutina sujudu juutina daragol ngol wulla yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ɓanta juuɗe makko ɗen fewtamo inna Allah miɗo mari bakkatuji ɗi kontotako inna Allah bakkatu si tawino hara ko luuri goto susatano lambadade hakke ko mi luuɓi inna Allah bakkatu si tawino hara ko dongal ɗimi rondi ɗimi wawatano dillidude e majji kono Allah yurmede mande nde wuuɓitani kala hunde Allah mi torike ma yaafolam waɗa ɗum ɗo yeeso Allah e nder jemmaji ɗin bakkatuji maɗin ɗi fop foti ko shirku foti a ittu wonki foti a ñaamu riba foti a ñaamu jawdi alyatima foti a toñu foti ko deedi bonnuɗa foti a waɗu jina foti a wujju foti a jattu foti a fenu kala bakkatu ko waɗɗa si tawi ko Allah waɗɗa bakkatu hara na jiyaɓe waɗɗa fewto Allah torɗamo yo accane o accante si tawi ko jiyaɓe Allah ɓe waɗɗa jonni toyɓe haqqeji maɓɓe ɗin ko ñande tawata hay e hunde ala ko yoɓitiniroye ne ñande si wona moƴƴi maɗi si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe en inniɗo ko ɓuri moƴƴude ko waɗete kon fof e nder ɗi jemmaji haray ko naafugol joni noon ko honno andirten o jemma ɗo en heɓimo mandeji jemma laylatul qadri on himo jogi mandeji nden ñande o jalbay si tawi ñande woni si tawi ko ñande nogay e go'o o woni ma nogay e tati ma nogay e joyi ma nogay e jeɗɗi nden ñande haray jemma on himo jalbi ɗiɗi on ko andirten nden ñande haray an jiyaɗon hiɗa softi moƴƴa hiɗa wakkili hiɗa jogi doole hiɗa welti ɓernde ma nde no wuuri fi waɗugol dewal ngal tati on ko andirta kadi nden ñande so tawi ko fewno nguli hara ko fewno lakkere haray jemma on himo diwyi si tawi ko fewno jangol haray jemma on haray himo ɓuuɓi ko hawri soñjata goɗɗo haɗata goɗɗo waɗugol dewal si ɗum ɗon feƴƴi ko andirten kadi ko jemma on si woni ha bimbi weeti mawɓe men ɓe yo Allah yaafoɓe ko ɗum ɓe andirayno ɓe darayno yaasi on si nange nge yalti haray nden ñande hinge jalbi dal hinge henti kadi so yii ɗi mandeji ɗo ande haray on hawrodiri e jemma ɗaɓɓa ɗo yo Allah hawri ndin en e o jemma ko hande woni e fuɗɗade yo Allah okku en fiira e feere e doole wawi wurnitugol ɗi'i hara ko sabi makko waɗen ko yiɗi o yarli e nder ɗi jemmaji o jaɓana en kadi o rinɗina en enen e mawɓe meɗe wuruɓe e fatiɓe e natugol yiide jahannama Allah jiyaɓe maɓe no mari andeji ittanɓe Allah jiyaɓe maɓe no nawnira dikkinɓe Allah jiyaɓe maɓe no mari bakkatuji jani e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗi ko awwoni yafotoɗo yaafoɓe Allah jiyaɓe maɓe no haton jini e moƴƴereji adna e lakara ko an jeyi ɗum okkuɓe Allah jiyaɓe maɓe no huli yiite jahannama danduɓe Allah jiyaɓe maɓe no faala aljanna ma on Allah men torike ma okku men fop meɗen aljanna mo be ko tori e du'awji yo Allah latinanmo ko faala kon hara no moƴƴanimo ka gurdam makko e ka mayde makko e ka ɓeygure makko haray en jango si tawi jon jango jaɓi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko wonno ka page meɗen Facebook laawol kisal ɗo o musidɗo moɗon on Abdallah Diallo Bruxelles en jango si tawi jon jango jaɓi